TET ni full form tama sorry sir amlang manliya doktor ngai nung chini kolai somas ni bagai tama facility runani musu hambai ano sung mabagai ang tabo kaham kaporoi ang doktor angka ang ani dopane bagai kaisa inspiration boi mana tai ang abno ang sakati saitlang nung sawo IPS nani musu IPS exam runani bagai tama exam runani nang UPSC grade khaja daw UPSC full form Union Public Service Commissions nung to sawo air hostess nani bagai nung temani bagai air hostess nani musu belai hambai suma bagai amo cerai shimi no wan suza na hangai tayan baba banong no namu suza go hengkai tai kaisa jini koleran bising bahanya masa pa nong ya khuba kaisa inspiration hai khlai namu su ta ongi mang khangkai belai sama ni kau hambai mani nang traveling hini si sakani ni aim in life hingga ni hobby hingga nang tabusuk jarate nang traveling to khlai kana ni favorite place tama favorite place nang traveling khlai mani bisinga mem mom tam go hai nang jodi MISS.KALAI ni crown man hingga klai nang jini kolai society no nang tamari nai jin kolai society ni bagai nang tama samu khlai na mucho ang jodi tini MISS.KALAI mang khangke 2022 ni ang ulu ani je aim gynecologist amo jodi ang in future ong khangke afro umoi tomanai je ang 2022 MISS.KALAI himinai yang afro saka ang gynecologist ni nan aim amon mangkha kita yang beri dong no onek coba namu cunggu jeta selaro bai check up khai jang nani uncomfortable feeling wa bro and ang beri ini onek buju beri dong pom hai apa kai like women empowerment ang koinai contestant number 1 no biskang final bagai please zator pal ka jaba khorote moi pure nai ta no to khalao belai hambai enggak antabo chini judges songni question ni bagai jafari rinai khorok sara kai busu question nangai korok sana kaisa na question only one okay very nice enggak anglek latis tongshu gandar basana phano okay hand over to judges please horkaham chadni kolai nono kaisa na question sungnai nung saka ang doktor ngna musu doktor ngai nung chini kolai somas ni bagai toma facility runani musu hambai ano sung mabagai ang tabo kaham kaporoi ang doktor angka ang ani dopane bagai kaisa inspiration boi mana tai ang abno ang sakati saitlang hambai okay belai ni hambai bahai jane ang kasih judges sang bahai besar jani mark khatao bari rikha okay thank you next second next contestant number 2 okay 2 oh abo salana thapsi bile kisa baskanga phadi esek jala okay Ayush bhai tong nang kaham Nini aim in life nang saka Indian Army ong namu chong nai Indian Army wo thangna bagai book entrance by exam clear khaina na ang tabo NDA ni bagai prepare khai chungu NDA ni full form
National Defense Academy. Kau tesa masing piu jangan contest kelai tango Mr. Kalai Miss Kalai ni bagai. Neng NDA complete kelai Indian Army thang pai bu neng jini kalai ma kalai sana neng bahai kelai nai ba bahai ka cuba nai. Ang ani koloi phanongo je ani subai mansa subanai. Je ang pangkrai ka wansungnya ka je ang army ingmai hnai asakan ang kra ka ani do phano subanai. Hambai. Bonu Mr. Kalai. Wah. Judges result riako audience results really ka. Next. Basa kognai. 3. Okay, 3 sabo. Contestant number 3. Okay. Bumung do man kana bumung. Enggak bumung kana lainai. Okay. Pael Kalai. Pael Kalai. Nono kaisa na sungmung sungnai. Nung sawo IPS. Nani musuh. IPS exam renani bagai. Tama exam renani nang. UPSC crack khajana daw. UPSC full form. Union Public Service Commission. Okay, hambai. Pael Kalai hambai और काम. Bela easy question singiri kahamle. Yang sana ro sai jong bro ka ekdom mukhsto si mano. Very good. Enggak next. Contestant number 4. 4 to final. Okay. Chiri contestant number 4. Contestant एकदम चला नहीं था ना okay तैसा बस खाओ light contestant number 4 Bikash. अच्छा Bikash nang sakani ni aim in life kaisa businessman angnani. Tabo jodoh no doctor orang muncul kya ba IPS kya ba Indian Army nang temani bagai nang business thang na muncul kan government job cakare. Mem business kaisa opportunity kebang matongo. Apa ni bagai yang business kaina musuh. Hambai. Hambai audience rau skang reply review bah audience rau tahu rengguk ta hingga child number contestant 4 thangga tahu sama final Contestant number 5. 5 awasnya salah naik tu kenapa le awasnya cute okay hambai khorang nak kisah bazar narak di sikla angmani phunu dita संजीत कलाई और कहम संजीत कलाई ननबो काइसानो सोंमुं सोंनाय चिनी कलाई रावनि बागै चिनी कलाई रावनि बिसिंग फटोग्राफारनि बुमुं सादि चिनी कलाई रावनि बिसिंग खरकसा फटोग्राफारनि बुमुं सादि Bani koloi. hambai Next question bonon tai bisa question sung pinai. Ang audience rono koina musu no nai jaja khaba jafa khorab di phia ba bro ni ta ba contest chole tango bro no sana taung thon bro saijong sakni theke na chono answer ina thon
আচ্ছা नोंनि हबि साका ट्राभलिं ताई गेमिंग नों गेमिंग नि बिसिङाव नि फेवरेट गेम तमा BGMI ट्राभलिं ला नों बमहाय नि ट्राभलिं जाजा दे जागा फान ट्राभलिं अब होप गायरं फानाङै मानो बा विदेश फानाङै मानो हामबाय Belai hambai chini contestant number 5 no next 6 bakha duk duk dong tong yang kemaka 6 nah itu kesimale boleh oh mayo duk duk gal oh jotor jaba khole bal khoye contestant number 6 Roslyn Kolai nanobo kaisana question soंनाय nang to sawo air hostess angnani bagai nang tomani bagai air hostess angnani musu belai hambai sungma bagai amo cerain simi no wan sungja ongna hnai tayan baba banong no namo sujago hengkai tai kaisa jini koleran bising bahanya masa pa nongya khuba kaisa inspiration hai khlaina musu ta ongi mang khangkai belai samani kau khambai belai kan hambai Roslyn chini koleroni bisingo ongya khu hai nublana ong tak tong masa nang bung da saima thaimano sali Miss Tracy Koloi hambai wana ma singsana birna musu jagno birna ni bura buri rao air hostess ka saide banba plane birna ni musu jago next 7 number Malai body si takara bodong no Mr. Kalai oh bofa nang imano Sanu Kolai Puilan Horkaham okay traditional games ni bumung je RAI BALMA Panda जों traditional games आव थोंलायो बा मोथोंलायो चिनि कलैमा कलैसानि कयेकटा traditional games ni bung sai khonaredi duri shoton lemani tei kadong himani tei chair guri woi achok lemani pan shoton lemani asun hambai shahu nongni ni hobby o sika dasinga saka ni hobby angka football chai cooking kebo khaba gaming hino kebo khaba mobile ni game ni khabar saka ani interest aro tongo kebo traveling hini saka beraina ni chalara berai lai no thing no nong cooking hini saka cooking mane to mami song mane bile na bhai kani ni interest cooking of hai kya nong to bai cooking no ni interest ba hobby hini saka amuksa sai kana de nogro bu masongo tai songna burung kawa awan bagai sao acha nang to mami songna rongko bepang songoman bepang songi mana jaki jartang songna dana songoman da jaki jartang song tano jaki tama bai tol jaki toljak bai da thokok na suda bai da thokok jaki toljak bai
Hambai. Belagi hambai. Chung zotonu baksa nogo mai shobu hungkangka kya lasima yung nyata selarau. Ya? Khorok busa kong nyatong. Anglek kya lasiu. Fiaba. Cini kami am saya rawo kailabari fanong tun, jesa panda fanong tun. Selarau ni mai mui chong mani na thaku gunai selarau nu masomu. Abang ka selarau ni kasya proud kasya sana kalayu. Seng selarau mai chong mani nu pandarau le mai masa layu. Hambai next. Sabo painai. Ba, doma si sana hamle abla. Beri nai thawa. Do ta. Enggak tahu next. Question please. Contestant number 8. Ritikolai. Orkaham Ritikolai. Nono kaisa sengmung sengnai. Neng koroksa teachers namu phone. TED ni full form tama sorry. Sorry sir, amlang manliya. अच्छा take a question riti na sungna mo chumani nang traveling hini sakani ni aim in life hingga ka ni hobby hingga nang tabusak jarate nang traveling to khlai kana ni favorite place tama favorite place nang traveling khlai mani bisinga Mem montam go. Hambai. Samai mem. Montango nai ama sabo. Montango sabo. Ciri Tripura Rajya ni kaisa belai nai thau please montang jara sogia ko thangai nai di belai na nai thau. Gareng whatever je sani phanong mi mana gareng kabang mana tomo. But montang place belai na nai thau sini haste o kaisa tourist place hayong tongo. Daily kabang ma borok thanglai tongo. Nabu thangai nai mano hambai. Next. Abo ulta sing tong nable. Okay 9 number 9. Okay. Pordo Dula Kolai. Orkaham sir. Nono kaisa sengmung sengnai. Nang wahai ni. Koroksa businessman nang musuh. Nang temani business kelaina musuh. Business to kabang mana tu? Bo business na kelaina musuh na. Sini para orang piwa asal shopping mall agre, gak ada dua mantan ajar kai, ang mall flow business kelaina musuh. Okay, hambai. Next contestant. Business kelaina ni musuh jago, but business ni idea ro keripan angoi mano. But bakau musuh uta bo aste serengi pan mano. Next, bu mutuma. Satyajit Kalai. Satyajit. Kami. Jampijala teacher angsak paran. Mana local. Mana bini preference bini Pallabari. Bas kang siapa di? Question please. Satyajit. Nang bhai tong. Kaham no. अच्छा नंग साका नंग कैसा नी एम साका नंग फोटोग्राफर औ नमु जो नहीं इंगा क्लाई ते कैसा साका नंग नी YouTube channel खलो नमु जो बा YouTube को खाई नमु जो नहीं इंगा का नी कोनो YouTube channel तो
tongo nang YouTube channel tongo nin kun blog rup to ta rejai ko acha nang nin blog ba nin YouTube channel puila na jeng ta puina khna puila na nang bahai ka sawi nin YouTube channel ni starting khlai na chora kisa aba sai khnai phalo dit welcome to my channel ang hai na audience no koi nai bro ni reply bro no no rina riti jeng chuba lai nai ulo chuba lai nai tini bro ni contest welcome to my channel wah popular word githang kana ekdom easy word popular word lekha pura rengya phar welcome to my channel la saimon naisi mugus tongui thanga welcome to my channel sing mare kising rawle hanmaro khane kuduba hi mare kising song rahne le mai aduba ai welcome to my channel chimiya mare kising song hunai mano kabang man hunai mano next jorana asirna raglaya next number 11 basically phai koa enga tabo question bohain kaham na ungano contestant number 11 bokul kolai nono bahani kaisa sengmung sengnai skill development ni duita sentence by describe khlaidi skill developments mean kabang matongo aro to apana ang sai khna rawana ang je bujiman tei okay skill development kabang matongo nang suru pora sirg mani bongi mano ngke maimi shong mani bongi mano ngka ke game thing man rok bongi mano bokul nang tini oroni jodi miss kolayong ithang lai nang miss kolayong pai nang chini kolai no tomari nai ba nin chini kolai society ni bagini ni toma khlai mong tong nai ang again simen wan sokai phaijak nugo bo phayo je baksa tongo bumabo pharono nog ni khlai ro ho hangke ang broni bagai kaisa orphan kholona muchongo ani thinango angke ang miss kolai jodi mani thangkang ke ang kisa misa government ro nara fan ro sanai hanu broni bagai kaisa orphan kholona musu hambai belai hambai bo actually bini ambition onek high bo sana naikha bini je khani kau je bo ulofano kaisa এমন একটা সামনা মুসু যেটা বিনি পক্ষে তাও সম্ভব ইয়া গভর্নমেন্ট এখানে হেল্প না নাই শুধু গভর্নমেন্ট ইয়া जों চিনি কলাই সমাজ দङ কলাই এমপ্লয়ি সোসাইটি দङ বা गोबांमा एनजिओस राव दङ ब्रा बयफानो कन्टेक्ट खालामनो आबनि बागै ब्रा बयफानो जगाजग खालाय नों लामा साइ मानो नेक्स्ट कन्टेस्टेंट 12 Bahayongjak salarota sasidi buri raw kisa sadi bahayongjak salano salarota sadja buri raw kisa saran se chance redi buri raw bahayongjak buri raw ni kisa khanagrano buri raw bahayongjak cute na handsome na gentle buri raw ni khorang khanaya judges round mar sinai
भारत Yes, ma'am. Nini bagi question angka nang saka nini hobby rock music ba music band. Jeng kisah tu bukan kan nini music band butong nai nang age samung rak lai kai nai. Ma'am, ang konser bonek barazar Tripura bo tak kebangan reka Tripura bayre Guwahati bo konser reka tai India bayre ke Nepal bo konser dika Nepal bo dual tai itare Nepal bo duja jaga konser reka Nepal bo Nang jana kisah pun nang munafuro kita mana? rock music bula bojera talakno sai miya tabo mem norok saka ke to kuno gimano Jeng nai nai. ang ani benong ke tang kaisa vocalist ge recabi khanar gimano na rock music ke recabi khanar naita gani mungke thumnai rock boni rock Tunai rock, boni rock, sekal metai rock, sekal rock, para rock, buka kurcaca, mohon sublaca, mohon labroca, norok kini tuneng deh, bekali kuroi. hambai Hambai. Hambai. Balai hambai rock angla busia Bila bhai engjang angla rock busia hai pano very nice very talented tomano himale hai chini taboni je age abono soleu sing hai rao sing belai kle nangkugu sini oda fawo and 12 ne yagulo oh my god samna ringnai ha besar 15 Saguya ko 15 Samna ring nai Jotam je paithak kaham Seng man khang ka mukri thangma phosi hamnai bile Okay Nikolai Horkam Horkam. Jenny Nono Nono bohanya kaisa sengmung sengnai nang koroksa gynecologist angna ni bagai musuwo gynecologist angna bagai tama exam renanang First of all, class 12 painai jeng NEET crack khaya nango aban pore MBBS degree complete khaibai engko abo MD yakhe azagawo jeng admission mana bagai entrance na nango ke aban pore gynecologist na naine jeng MD khaina nango ta hambai hambai nono tai kaisa sengmung sengsinai need ni full form tuma ang Simon but ang poet hangsa sorry like I'm confused I'm so confused tentang ka okay Jenny ni bagai tai kaisa ang sengnama chu nang to oro contestant kha Miss Kalai tai Mr. Kalai ni bagai hai nang jodi Miss Kalai ni crown maneng kaklai nang Chini Kalai society no nang tamari nai Chini Kalai society ni bagai nang tama samukhai na chu ang jodi tini Miss Kalai mang khangke 2022 ni ang ulu ani je aim gynecologist amo jodi ang in future ong khangke afro mo to manai je ang 2022 Miss Kalai himinai yang afro saka ang gynecologist ni nan aim amon mangkha kita yang beri dong no onek coba namu cunggu jeta selaro bai check up khai jangna ni uncomfortable feeling go abro and ang guring ni onek buju beri dong pom hai apa kai like women empowerment thank you Balai hambai Chini dofawo hai klai chatim chingjak sikli rono nukhanga belai khatong thawo engka next last contestant belai selanai thau bhoni mano and popular bo kolaiya society bai bahina bo gadali samung tangi tongo fiaba bini mani belai ne nai thau sabong ka sai teman ha
besia. Oh, acha, kisi sa kanaga. Enggak angte ringna nanglay ya. Okay. Contestant number 14. Chini bas kanga fight mo. Jotara bal ke jaba kharo de. Hambai. Boyar kolai. Sari kaham. Nana wani kaisa semung sengnai. Nang saka tasingo nini sini mongremane shomoyo nang koroksa short video rao khlaina musubuk nai nang Mr. Koloi mankai temano tuyi short film ba short video khlaina musu Hambai judges ano question singmani bagai. So first of all ang jodino ang Mr. Koloi man kangke ang first thing ang je promote khani musuna ingke ani tradition ani kanmung ani chumung ani tradition bahai ani cultural dance almost sob ang jotono promote khani musuna ani short video so hambai boyar nung totabo contest ni bagai kahma kana sajawiro phaikya jung nukha tolan jibe kusujara nung ni bokrago bermana si nung beri ta phaikya tama ba surang अच्छा गना सागो बोरी ती भैया हाँ अब तुम्हारी among kangke Tripura niri Gamlipura chini kolero ni kai busuk tong nang sai tama amale saimali sorry ham hambai sini boyar no hambai angkau kalauma nungma nugui basek ne si tong basek serai rau da bangi tu ka ne basa bamble basek bai angka basek bai basa da bangi tu ka ne si belai hambai sini judges songnobo sini judges songni result sing khananai te kisi sani iagulo and angkoinai biswa please brono music ni bising tiklai stage ni tiklai na bagai oh sorry oh ho tak khorak sa tong last one besok 15 bumong ka tamang kamo Sri Krishna dahar okay Narayan please जों जाजोसनि थाना थांनाय बना बहायनो बुयेकल क्वेश्चन सोंनाय बागै हामबाय contestant number 15 Narayan Koloi Orkaham nang khoroksa at the present Kolayot Society ni khoroksa thelakong unit kumutini member nang society ni bagai tama klainan musuh tama klainai sampai anak question sama ni bagai society ni bagai yang kaisa sang klainan musuh sini kolai ni bisingo kusing ba eba school kaisa ban keriko asamuna klainan musuh belai ka hambai ang last question sinai nang chini thelakong unit ni Kolai Youth Society ni member hingga ang nin thane teksa expect layo tabu to nang unit ni si thelakong unit ni member nang chini Kolai Youth Society no nang busuk zarate nang logerinai eba nang nini jorano rinai jeng nono man san kan kan nang ri ta mano je kun somai pan mano tiasang mano hambai balai hambai chini last contestant now
ang nakarsano lastly ang pawi thanga tai khorak sa tongmani fade heglai music ne bisik diklai chini shigla rona tai sa